Wamiko gwa ime anambira alishe girongote gwana kola gwana brandu kona kaduna kana kaza ogude na brandu ogude kitu brandu ko ngono kukaza ani na brandu kwani kile ime kana kaza ani kintuna kipika awale wo mobigani situation wa dwan hen na brandu ko ani ni dungwa rani ko ko balani sa rago hongo gwana jenga bege tini jeja awale boro kidunga ko ya tutulu chikurente be gunde be kupa gogo vurane himarani be go aboro na sobura kutirane. Banyak pengungsi baru yang melarikan diri dari konflik baru-baru ini di Tembora, Khatulistiwa Barat, sangat prihatin dengan kurangnya kebersihan dan air minum yang aman dikonsumsi. Beruntung pasukan penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan, UNMISS, hadir mengawal mereka yang hendak pergi mengambil air bersih ke hutan yang cukup jauh. Margaret Albert, seorang wanita pengungsi, berterima kasih kepada penjaga perdamaian UNMISS atas pengawalan reguler dalam mengumpulkan air untuk mengurangi setidaknya sebagian permasalahan sanitasi. Bakal tambah upaya mangga hanga taga sa bungo gurane kumameza andu pene me siduno ndo pabamko bare kana mameza ana gunda gune spaboro bari ni seni ka joku to ka zora ku joda manate o yandu ni nani ni kumurani wale ku joy ki dujani ki tume suno ndarani ondo chawale bo yaga sarani baben ko biya manga chawale bo urule na gasarana ki da ku be me siduno ndo bete gu situation ngabe me awal qur'an ku kemba. Lebih dari 40.000 orang telantar, kebanyakan perempuan dan anak-anak, saat ini dilindungi oleh pasukan penjaga perdamaian UNMISS di 3 lokasi berbeda di Tembora. Misi penjaga perdamaian PBB difokuskan untuk menjaga mereka tetap aman dan mencegah kekerasan lebih lanjut. Focus of UNMISS has been life-saving intervention. What we've primarily focused on is trying to quell the violence, but at the same time give protection to the IDPs. We have 3 IDP sites that we are giving force protection, and within those IDP sites there also has been some needs that we have tried to address. We have done water patrols where we have accompanied the IDPs to get water from a source nearby.